umuntu yifitiye agahinda n'ibyo ari kubona ntago ari kubyakira. Umuntu yapfuye agaramye mu muhanda, wowe nk'urunguru umunyamakuru uraza uhereza umuntu umutunga kamera ngo navuge ngo byagenze gute, nkaho utarimo bireba yuko mu muhanda uri kuhabona umurambo tu. None se uba uri kumbaza ngo byagenze bite? Nawe urahari uri kubyirebera, mu muhanda hari umurambo, abamotari bararyamye bameze nk'abantu bapfuye nako banapfuye. Uri kumva wowe utunze umuntu kamera, ariko abanyamakuru mwabaye mute? Utunze umuntu kamera kugira ngo avuge ngo amazimwe kugira ngo twike kuri YouTube tu. Abanyamakuru mujye mwihesha agaciro, uri kumva, mujye mukora ibintu bijyanye n'amategeko cyangwa bijyanye n'igihe. Nimukabona umuntu nyine ageze mu gihe cy'ibibazo ngo mutangire kumutunga amakamera. Buriya muzajye mukoresha amakamera mu buryo bufite gahunda. Abanyamakuru ndabiyamye, nta makuru ndi bubahe. Imodoka ubwo yakoze impanuka ku itariki zisanga 9 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 4 nk'ahazwi Sonatube. Gusa twagerageje kuvugana n'abamotari bari hano kugira ngo batubwire uko byagenze, ariko bari kwishaza, banze kugira ikintu badusobanurira. Ariko impamvu abamotari bagize ubwoba, hari mugenzi wabo wakomerekeye mw'ino mpanuka yabereye hano Sonatube. Mugenzi wabo rero yahakomerekeye cyane, ariko ambulance we yamujyanye kwa muganga kugira ngo ataza kuhasiga ubuzima. Nk'uko mubibona rero, iyi modoka muri kwibona ko iryamye mu muhanda, ambulance ngiriya iragarutse, ngira ngo muri kubereye mu mujyi wa Kigali nk'ahazwi Sonatube. Iyi mpanuka ikomerekeyemo abarenga 7, abandi bahasiga ubuzima. Iyi mpanuka ni y'imodoka iri mu bwoko bwa Fuso, ikoze impanuka irangije ihita iryama hasi nk'uko namwe muri kubyibonera kuri kamera zanyu. Iriya modoka muri kubona iryamye hasi iri mu bwoko bwa Fuso, ndetse iyi modoka mu kugwa kwayo cyangwa mu kugira ngo iryame gutya, impamvu yaguye byatewe nuko yari yikoreye ibiyirusha imbaraga. Nibwo traffic police ikorera mu muhanda mu mujyi wa Kigali yaje gutanga ubufasha kugira ngo abagenzi bagende neza. Cyangwa nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho ni wowe tubikesha. Rero reka amakuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, ubwo imodoka ikoreye impanuka nk'ahazwi Sonatube. Iyi modoka yari yikoreye ibiyirusha imbaraga, niyo mpamvu yakoze impanuka. Bivuze yuko iyi mpanuka irimo iva mu cyerekezo cya Nyabugogo ndetse yerekeza mu cyerekezo cya Sonatube. Mu gihe rero iyi modoka itabashije kugera Sonatube ndetse iguye hano Sonatube, bivuze yuko kugwa kw'ino modoka byatewe n'uburangare bw'umushoferi. Gusa ndashaka kubereka uruhande rw'abakomeretse. Uko mubibona hano abamotari bahagaze, muri kubibona yuko hari abantu b'inkomere bakomerekeye mw'ino mpanuka. Ni mu gihe ambulance yaje igatwara abambere ikabajyana ku ivuriro, ubwo ambulance igiye kongera igaruke itware n'abantu basigaye hano. Ngira ngo ambulance mwayibonye igenda yajyanye bamwe kwa muganga, bivuze yuko rero na hano hasigaye izindi ndembe cyangwa izindi nkomere. Bivuze yuko rero asirasi iravura cyangwa iravura nago izura. Bivuze yuko rero iyi modoka ubwo yakoze impanuka ku itariki zisanga 9 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 4 nk'ahazwi Sonatube. Gusa twagerageje kuvugana n'abamotari bari hano kugira ngo batubwire uko byagenze, ariko bari kwishaza, banze kugira ikintu badusobanurira. Ariko impamvu abamotari bagize ubwoba, hari mugenzi wabo wakomerekeye mw'ino mpanuka yabereye hano Sonatube. Mugenzi wabo rero yahakomerekeye cyane, ariko ambulance we yamujyanye kwa muganga kugira ngo ataza kuhasiga ubuzima. Nk'uko mubibona rero, iyi modoka muri kwibona ko iryamye mu muhanda, ambulance ngiriya iragarutse, ngira ngo muri kuyireba. Ambulance nk'uko muyibona itwaye izindi ndembe. Bivuze yuko rero iyi mpanuka ibaye mu masaha ya saa 4. Nk'uko mubibona polisi ikorera mu muhanda yahise ihagera byihutirwa kugira ngo itange ubufasha. Akanya nk'ako guhumbya polisi yahise ihagera, nanjye nari mpageze. Iyi mpanuka ninjye wayifatiye, nanjye ubwo nari njya gushaka amakuru
ndimo njya gushaka amakuru ahantu hitwa Nyamata mpita mpura n'ino mpanuka, ndavuga ati reka mbanze nyikore cyangwa mbanze nyikamere ndaza kuyereka abanyarwanda. Ariko bisobanuye yuko muri kubona yuko polisi ikora mu mujyi wa Kigali rwose, muri kubona afande mu muhanda yuko arimo ayobora ibinyabiziga 5 kwa 5 kugira ngo hataza kugira ibindi bintu bihungabana cyangwa hataza kugira izindi mpanuka zihabera. Afande muramubona rwose. Rero abafande turabubaha cyane aho muri hose. Nongeye kubasuhuza mbabwira ngo rwose weekend nziza. Mu kigihe tugiye kwinjira muri weekend, abapolisi abasirikare bose ndabashuhuje, n'abanyarwanda mudukurikirana kuri Kidasamura TV namwe ndabashuhuje. Bivuze ngo rero iyi mpanuka ubwo yabaga ngiye ubwanjye nari mpibereye, ariko reka nze nkwereka kandi gatendo kamwe hano umupolisi yahakoreye. Nge nabyireberaga n'amaso yanjye, nabyireberaga. Kanze urebe umupolisi ibintu agiye gukorera umumotari. Okay, urabona yuko ino modoka ivuye mu murongo. Afande urabona yuko yohereje umumotari hepfo, noneho iyi modoka iteye reverse. Noneho kanze urebe afande ibintu agiye gukorera umuntu hano. Boye muretse gatonya murebe. No kuvuga ngo ambulance irazamutse nkuko muri kubibona, imoto ziramanutse. Kanze murebe agashya kagiye kubera hano. Kanze murebe mwabonye imodoka yindika imanutse. Kanze murebe agashya kagiye gukora hano. Motari afandaraje. That I want you guys to like, subscribe in Kidasamura's Rwanda TV show, and make sure to hit that like button and notification bell. I hope you do it, because if you do it, you'll have a good retrieve. And I hope you guys who are watching here, if you are new to this channel, just hit the like, subscribe, notification post, and then you're okay. You are always enjoying our videos. You're in our videos. You may either search us in TikTok or YouTube or even other things. You may find us in any kind of apps. And you guys make sure you like and subscribe so we can get over too much subscribe that they cannot read it. So you guys, if you haven't subscribed or like or even hit the post notification, I hope you do it today. 7th August, August. I hope you do it, and I love you all. Ciao ciao.